Mogućnost daljeg pada broja kineskih turista u Japanu izaziva zabrinutost u japanskoj turističkoj industriji. Usled rastućih diplomatskih tenzija, nakon provokativnih izjava japanske premijerke Sanae Takaichi o pitanju Tajvana, navodi centralna kineska televizija. Prema navodima CCTV-a, na sastanku u parlamentu prošle nedelje, Takaichi je rekla da bi upotreba sile kontinentalne Kine prema Tajvanu mogla predstavljati egzistencijalnu pretnju za Japan. Odbila je da povuče izjavu koja implicira mogućnost oružane intervencije u tajvanskom Moreuzu. Ministarstvo kulture i turizma Kine je u nedelju savetovao svoje građane da izbjegavaju putovanja u Japan, pozivajući se na bezbednosne rizike. U saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu ministarstva se poziva na preporuke Ministarstva spoljnih poslova, koje upozorava na pogoršanje bezbednosnog okruženja za kineske državljane u Japanu. Kina je drugi najveći izvor dolaska stranih turista u Japan, zbog čega su stanovnici Tokija zabrinuti zbog ekonomskih posledica potencijalnog pada broja kineskih putnika. U 2024. godini kineski putnici ostvarili su 6,98 miliona poseta Japanu od ukupno 36,8 miliona međunarodnih dolazaka i na drugom su mestu.